Hallelujah. Yang berhan ai kau fuwai kau ke sa sai bia sa sai ke kai di. Ko fi so sai ka mali po vi. So so ngal sa sai bia se ka pa sai se kau. E sa sai lo so de na ko fi ki mo to. E wa fa ka ve ko si su ka la si. Ko wi ke lai lai no mai fa so ya. Ai bia lai fo mai ai family. Tao phật thế tại rồi bông môi sao rồi ấy khi bông môi đã ta bông sao rồi thì bên lan là đi tập về này à thì ở chỗ mà phi bông môi phía bên cha lên bông tô bông cho bên bông ai mà bông môi tập bông môi phu tay nghe đi sai rồi này rồi đi ở qua thì cha đi lo sao lên nó sao phía cái bông tô thì bông sai rồi tay của bông cái hết rồi bông Tapi fia ke whakalagi pe ko si su kalasi. Ko weekend e foki mai leva ta mai polo kalama, kama sa trolele lo. Kama sa ande lo su fia. Pe ha ko sa pe me ko to tapo. Fa mana pe ta mai ho fulu, pe ta mai ya ofa.
whamanato mai he tāki o Ben Fellowship, ka tāki whabole so koe lotu, whia maawi mo tō, whai ki whakatahe ki tū a pehe, e pōmpomi. Ka kolo whakatatoa, tau ame ke o tua, a mea mi taha pia kuia. Lani ka koe ke ia, ame ke e ko sisu kalasi, i he hiva, ka koe whakatahe, e pōmpomi, tā pōmine mo tō he. Hallelujah, God is good. God is good. Welcome to church this morning, church. What did you read this morning? As it says in His word, rejoice in the Lord always. Hallelujah. He's going to give glory to God this morning. Come on, church. He's going to give God glory this morning. Hallelujah.
You paid the price for me. Jesus Christ, you paid the price for me. Io tua hangai ko punaku mau ka. Ko be o tua tane nei afuna te mau se. Ko be a hufanga mau ke te ki mau. Ko be ho mau malo hina. Ko be ai tokoni ofi e tai o mamahi. Ko be ho mau o tua ki te hataha i whakatau te afuna. Mau whakamalo ki te koe o tua ka punake na mau hiwa aki. O lau mare maone o niu kune nofo i aki mau tonu. O lau mare maone o niu kune tatake ki mau tonu mehi e kuna ki hi kuna. O wholofola i au tua te ki hanga o haki ki mau tonu. Mehi nau ki he nau. Kau mau whawhita i whakamalo i au ua whahatua. Koe mau taumua o kutaha te he o tua, koe mau whakaamuia, koe mau hoholi. E langi ia pe a hawhiona he nia kutoa pe o tua. Amnaki o tua ke mau whanomo ki hau wholofolaha. Pania lau maari e maanoni ki o tamai o eki. Lau maari e maanoni whakarea ho tamai o eki. Nga te mai ai wholofola. Maamo ni hawhiona. Alas ke mau mo uhi a ni o tua. Lea mai ke teki mau tolu. Tuku tawa paki ho kakai a hako ni o tua. Whakaau pe koe ki mua ka mau whakaau ni matou ki mua i o tuha ka koe pe o tau ke mau langi o tai mata me tai mata. Kai si suku mau whakamu ui. Whakawhitahi o tua koe. Aho whakau ko ofa koe. Praise the Lord for this beautiful day. Koe taini ko tau pe o tau mau ke tau nunu mai ke saani o tua. Every time, every opportunity we have to be in Koe the taini whakakoloa. precious time. Koe taini tāko aki. It is a time O te tau of whakatoka ngā iangi. if we notice Taini lahi o tau mau nei moni te ke tokonaki. that we have a lot of time from Monday to Tau whai te Saturday riha peke he mea o tau loto ki ai. where we have free reign over what we do. Whawhita i o sāpate. But praise the Lord for Sunday, Tau loto aki ke tau whelau lau o tau taimi. that we will choose to come Kai and ngata pe ko tau sacrifice konga time, ia i e ofa e o tua. that we show appreciation for the love of Tau God, whai tau ngofua ki e le wholofola. and that we are obedient to His word. Tai mo whakatahataha i he fia. A time of gathering and joy, Tai ni whanga maari e tau whakataha ke rea mai o tua ke te tau an tō. opportunity to present God to people, Whakamamau o tau whofunga ki e le palani. that we would seek and look forward to His plan, Te tau whakataha i ne tataka. and we'd allow Him to lead us. Tapu mo e awhio e tai haa mai. Much respect to all who are viewing, Tapu mo ho e ki ka umaha ma tāpure. to any person of position here, nobility, Tapu mo e tantai ko e steni pehe ki whai whikau. and also to our president and our pastor, Tapu ki he sikau take lotu ka umaha a lotu. also to any other church goers here, Whakatapu ni ki toko taha ko tō pe o mea i sai on he ahoni. every single soul that is here present in Mount Zion, Ia pehe ki te nau tolu ku mea mai i o pehe. and all those who are watching and joining us Le online. whakatapu ki te mou tolu. Much respect to you all. O hukai ko halau rea pe o ko tu i ho moloto loto ngā. It's not just words I speak standing in your presence, Mātua ki whakatō ki lalo. but complete submission and humility O loto whakapapa mo. with much respect. O kore pe ho toka ngā ki mo miniti si i pe. I ask for your attention for E this kai ki ta time. fuoloa. We won't take long. Fo am peha whakaroto lahi ni he wholofola e o tua. And word of encouragement from Tawa God's ki word, tāpo ki ahi ki tau tō. that it would bless you. O mono mōre wakai ho wholofola mo au i he whokapa mo tua. Return to the Old Testament, Tohi a ua tui. 1 Kings, or 2 Kings, Ua tui vai hono fitu. chapter 7. O tala no maheni o tau whanonga mau pe ki ahi. A scripture we've heard. O whaamu pe ke tau o mahi. I want to bring it to us again. Ai foi mōni ko e ni. This truth, O e palani ai o tua. the plans of God, O e whuatutu ai o tua. the plans set by God, O ele wholofola. His word, O pau ki whakahoko ia. and
must come to Tatawa pass. e pepe ko e hame o ta siu kia I he ātaka. No matter what we see in our Tatawa e pepe society, ko he alau ai puleanga. or whatever the government might say and demand for this time, no Tatawa e pepe ko he alau ngai family ta matter puna. what family members or relatives might say, Tatawa e pepe ko he alau ho kau ngā me aha. or even our friends O might fi say. o mai e whakakau kau ko ni ke te tau tau he ahoni. I want to bring this forth. Tari ta fōwa I he whakapōpō uri. And when we go through those moments of Hange darkness, hange ko sipa e amanaki. where hope seems very frail, Mana tō iange. remember Ko manua ngā ko e otua. your protection, Ko ne wholofola ko I o pe e meni. His word, He Ko ne says, ngai palo me yes, si ko pau te whakahoko ia. His promises have to come to Te pass. ka pau te ta puke mau ki ai. If we hold fast to His truth, Kuna anoa o kutaua. the victory is definitely ours. Ua tō I vai hono fitu. In 2 Kings chapter 7, Tau kamata lau pe me vesi tolu ke vesi lima. reading from verse 3 through to E 5. hili ake te komati haki pui pui tua ki tala no o whako e ni. Afterwards, I would bring a little background to this. Ua tō I vai fitu. For 2 Kings Vesi tolu ke vesi lima. 3 to 5. Pea na nofo e kau tangata kiria e toku whā. I huanga matapaha o kolo. Pea na nau pehe aki. Koe ha. O tau nofo ai pe I heni ke tau mati ai. Ka pau te tau pehe. E tau hua tu ki he loto kolo. O ki he kolo ai hongi. Pea te tau mati ai. Pea ka pau te tau nofo ai. Pe I heni. Te tau mati foki. O ia ke tau o. Mo. Hoko haki ki he kau tau he Siria. Ka pau, te nau whakamuia ki tau tolu pehe, te tau moui. Te ka pau, te nau tamatea ki tau tolu, tā te tau mati ai pehe. O ia na nau tūhake I he kei whakapōpō uri. I au ki he apitanga o I ka kai Siria. I he nau hoko hake ki he ngataanga au pito e apitanga o I ka kai Siria. Makai, na I kai hatoko taha I ai. O fi o mi pea I ki wholofola pe taha whakamori ka pau te ki toke lama te peki api o lau ai. I want to read another scripture, but you can go home and read it. Tohi a Selemaia wa he tolua. Jeremiah 23. Tāno whaka ofa ia. A beautiful story O kone there. whakahaa mai ai, hanga tonu mo whaiko tonu ai o tua. It talks about the faithfulness of God. He ngai besi ki mua, o ngai besi na taulahu. In the verses prior to what we just read, Kamataanga o mahi fitu, whakamatala mai a he wholofola. in the beginning of chapter 7, I kite mea tarai e Ilaisa. where Elisha says, Rola tonga I fuhongi whau koni nai tōki whanua. during this time of famine, He ai e Ilaisa. Elisha said, Tai peheni pea pongi pongi. tomorrow about this E time, whakatau ai. A punga mahoa, kofu mahoa pe taha. about 7 liters or Aki e skeri e 1.9 taha. of fine flour will be sold for a shekel. I mua I he mahi koni he mahi ono. In chapter 6, Tala noa e fulofula ki he fulahi whau, mo mafu whau e hoki nai tōki whanua. it talks about the great famine and drought that was, Na ia ki a tūnga. it had come to a time Whakatau ai e uru I hasia me koe whakatapu ai ki a konga siriwa he mahu noa. that 80 silver pieces would buy a donkey head. Hau e kau tau a Syria. And the Syrian army, Nau takatakai a whanua. they had decided to encamp I kai ke around, lama tahu ki tua mea nei Samaria pe humai ki and Samaria. there was no going in or out. Hawa osi, a mea tokono kui loto I Samaria. Coming to a time when they would run out of food and supplies in Samaria. Mea whakapango anga wao pe o si kai he si whine mātua e nau si whanau hange ko whakatapu. And it was to a dire straight point where women were eating. Wa tuumani na iaia, I sileri he aho koe ni. This was the state that Israel had O gone. taua mai ki hinga he besi nga tau lahu. And now we come to the verses. A mo fi omi pe ki he tau whakakau e whai moa ni koe ni. And I want to bring this truth to our Mea o faith whe whakakawenga ke tau maranga he aho ni. and to title this message with, Whe ke tau whakatu e tau maui. what about we set up our I lives halanga tāpua ki ai o tua. in the purpose and the I plan? whakatamanga e nge kou, laka tu ki motu he ku kei si io sio ki he ku kui. I just want to say that I had God. O tui he matata I he. see my grandmother. O
in the small outer Ia o aisle. wakai atu ki he, turiki whanua e taha. And I could see to the other ends of another. Ko si atu ki he neki uhai au tō hai, You tahi could si see a pe. little range down. That was E about kusi o, to rain. hoka ke peki turiki tahau, toi ki tō me mo uhai. And it would move across that land. And Ka kofi o me whakakau poni ki te tau tōru. I want to bring this thought to us. Ka pau te tau whotu e tau mo ui. If we set up our I life halanga tā puaki a o tuaha. in the blessed path, Na of tau e te koe God, hae a takai ia. no matter what the O situation pau ke hanga ia o whakakakato ne palo me is, si. He is guaranteed E o pau ke hanga to tā poki o mo bring ui. about His purpose and bless your life. Tawa no fufura ki he kau kiri a toko whāko e ni. So the word here talks about Ko nā mamana ki a nau tonu na i nofo e i loko i Samaria. their hope was inside Samaria. Mahalo pe na sio lava e kakai e ki toko whāko e ni. And for sure, people inside Samaria looked down Mahalo on pe te nau them. sio nuka ki hami e te nau lava. They looked at them, there was nothing they could do. He kei ki hapa na ki le rei e mau me ki toko whāko e There ni. was nothing to be expected of them. Kei nau whakakaukau na tore lava e whakamui a sio ba hoko mahi toko whāko. They had no dream that they would bring about Ko fi whakatanga. salvation for God. Fi whakatanga e whai mooni whakaotua ko e ni. But I want to bring this truth, this fact of Na God, nofo e toko whāko e ni ia i he a. that these four lepers sat outside Koe ahuanga koe ni koe, i he fuakama matua koe whaituko whaia e ale a. and at the entrance gate is usually where you have I fuakama matua koe, conversation. ahu kolo koe whaituko o mai kei e na umea ki whakataua. An entrance gate to its city or a fortress would be where they Ia ne omo e sio sat. lawa e kakai ki toko whāko e And ni. even though people would have looked down on these four lepers, Ne omo kuli e kina ki nau tolu. even though they were rejected, Ka nei nei whai mooni na nau tuki pau ki ai. there was a truth within Ka them pau te nau nofu pe nau tolu he whaituko ko e ni. that they knew that if they stayed right where O they pau pe were, e ia ia tari ia. there had to be an Ne answer. kai ki whangatare ke nau hola ka whaitu kehe o i kolo. It wasn't very hard for them to run and sneak and hide Pana, somewhere else, whakatoka ngā i hake te pā. but for them to notice I he lotolotonga e hongi ko ni. during this time and this situation Kai te toi mau e tari e me loto whanua. where there is no more hope found Au hanga ke within ta us, whaaki koe o ka ki hatari e mau mei ai. and if they were to look to the other side, Au there hanga ke ta was no whaaki hope. koe o ka ki hatari mei If ai. they looked to another place, there was Koe no ki mea pena nau hope. whakakaukau ki ai. So come this thought to them. Ka wōpe ki he kau tau a Syria. You know what, let's just go. Pau te To, nau alo ofa mai ki te tau tolu te tau mo ui. if we go to their camp and they Pau i have kai. grace for us, they have grace for A us. koe mate ta tau beho kusi pau ki tau mate. But if we go there and they decide to kill us, oh well. O wheo me we'll fight them. whakakaukau mo ni ki te tau tolu. So let me bring this thought for us. O tau tui fu mau api o ui mai ki whanau. Sitting in my house, I called my children to, Whai mau whakawhamiri. and we had our family time. O e kuongo fuha, My two sons, ulahi e nā whakawhepaki koe ki he mea kou whai. a lot of times they disagree with Wai what ko I pehe say. ko hana talangata, It's not to say that they're being disobedient, ka o kukehe e nā whakakaukau, me he mea koko whengai ke tō i nā loto. but their thinking is different from what I Ka o tu pia tala i want. mo sio le rei mahi. And I've said to them, look here, O a o ke umana wa whakaosi. to the very last breath I have, Ke o tau i a sio ma o tua buku. I will serve God who is the living Alu God. e umana tū he rea, And a my so thoughts siwa. will take into the words of Joshua, Israeli, where he says, Israel, ka pau mata kongi hoko tau ke mo tolu te o tua. if how you serve God is no longer Hiri e te good. mulea so so hiri e o mahi o tua ki nau tolu me ispite. This is speaking after God has saved them. Mana ki he mana i nau mata tonu ahi. And miracle after miracle, O they nau saw kolosi e ni witness. ke nau alu ki he ponua o tala o wha. And here they stand ready to Nau enter ke the promised kampe land. mo launga. They still moan and complain. Kawe so si ua whiri whai teri ha mo So tolu. Joshua says to them, you choose Ka them, koa mo hoku whare. but me and my Te house, bau tau ki ka si o wha. we will serve the Leo Lord. mai me halata. No matter having nothing, Leo mai me ka ki ha me tau he pima. even if we see Ka nothing te around puke us, ma ua ki palo me si ai o I'm tua. going to hold fast to the E promise of te ki God. ai ki tō mui o tua i Because God has hatai ni. never been late. Tala mai e fulafula e rea te ni ka ki bua me ne hiki atu. And just like the words that David Te spoke kei ki o before si he o huri, died, te kei ki o si o huri ake ma o ni o ni. I have never seen the righteous people of E te nau God kore be ha po i forsaken, maha. nor have they begged for Koe bread. o tua whai to tonu. He is a faithful Koe God. o tua ma tonu. He is a faithful and honest and O righteous tala God. me ki nau. And I said to them, O koe ai te tau te mo alo lalahi a pia whai ha mo whiri.
Sure, there will come a time when you're old enough to make Loto your choice. na nofu yo malu malu hoku whare. But whilst you're living under my roof, Te under uta my taki moa spirit, ki hala o totonu. I will guide you to the right Ko path. tala muhange tofu me koe koe kau kiria tako whako ini. These are just like, and I said to them, you're just like these 4 lepers. Muhange o mo nofu mo ba mo whehia moa ki mea ko totonu ha mea mo ui. It's like you just hate the goodness that you should Ki get. tau out ku of it. hifo ai tako whako ni o nau whakakaukau. That these 4 lepers should sit I there. whakatoka e taimi utatou ai ki paupare maha. If you notice, when we fall into Taimi ko trouble, hau ai whainata. when the problems come, O e pāpe patalere. don't just let it come O e at pāpe you. palea telefoni. Don't let it just happen O e and tāpe you ka just ke go toko away. teksi atu i Facebook. Or start texting and Ki complaining tau on ko ki Facebook. sio sabi ai ko hea ka mea. Take a moment to sit down and survey Na ki what's tau going tui on. koe toko whako e ni. Like these 4, they sat Nau there, sabi ai whakarere e tunga kia na they mo. surveyed their options, Nau whakatoka ngai ane. and they noticed. A koe tari koe au peki wa. So the answer is to just go Lahi lahi forward. taimi e. Toko lahi e lotu. A lot of times, a lot of people in church Tau tau tu pehe fia maari. will just sit in their comfort zone. Tau tau tu pehe tunga ko kia e mo ui. Just sit in the comforts of Na life. e whai e toko whako ni ai whakapapau mo e whini. These 4 lepers, they made a choice. Ia taimi na e fua tai mo ui he whai ngata mo e paloparema. Their life was hard and they were facing Ia problems. tau ko i fo mo kua. And just like me, I've Yeah, sat down but in my fire, life fuck, and Papa, and I have made the O pau commitment ke tatu ki o runga. that we must Le stand, talaka ki mua. that we must walk E forward. sias mo masai o ne. Church, Mount Zion, Si ka inga o whina. church, beloved Tai nu church, tatu ai ki o runga. when we stand up, Tai nu ta whai e laka. when we walk and take the steps, E whai e si hova e mana. Jehovah O will ko hova te perform. tawanoa. So the story goes on. O latu ai ki toko whako ni. These 4 lepers go out. Waka ki na wilo tuko ha. Mahapuna nau te he ni fia. I'm sure they didn't know what to expect. Na And they o were atu mau tolu shaking yo. in Ka ki fear. hataha ia tō mai he keni. Ai ka hosiria. But they get to the camp of the E nau Syrians, oho but wani there's no whau. one there. And they're Ta shocked. koe na o si ngau e si hova he ki mo e te knau. You see, God had already moved before they got there. Katoka nga ia ni tainu tapu ne matapa ke te taua. Notice when the door seems closed, Usika te matapa ia whakawe o tuama. God always opens another Leke ke door. nofu e whitoko whātua ni o sio pehe matapa na e tapu ni. These 4 lepers did not just sit and look Tainu at la he the closed tapu door. ui ufuto e tau toka nga he matapa ha u tapu ni. Sometimes in life we spend too much Kai time tau focusing whakatoka nga on i the hake. but we don't I realize he tawhaki. on the side, on Ui the he other matapa side, ko whakaapa. God has opened O e another te door. tanofu pehe mea kutai Let ia. us not just settle for where we O are. e te tanofu pehe parapare ma. Don't just settle for the problems you have. O e te tanofu pehe o whakao whai e pehe te Don't just tau. sit in pity and feel sorry Ta for yourself, tuha ke pehe talaka. but stand up and walk. E te ta whakatoka nga i hake. Because you'll notice Koe ko whakawa i sigopa matapaya. that God has opened Whakawhitai the he door. e ki. Te kia ki tō mui e sigopa i hata. God has never been late. Tal no e wholofola. The word tells us Ai o tua o atu e fu. Ona e leho lahi whao. the Lord had made such a Ona great i ma noise, ulu atu. Hange koe puna koe whakawhupaka puna. a noise like the jet engines of a plane Tua taking tu ofi e off. whakapuna hei lope kei tonu ho whakaho whanoho au. I'm sure if you stood too close to the jet I engine, whakakau mo e mei mate au e homo koe ni koe e whakapuna. you can imagine the volume. Pea e homo na hanga e si hoa. Whikau e di mua he toko whako e. Imagine that was what God had sent Ko e kawa before. Syria ku hawa i spite ia ki tau ia ki nau tō. The Syrians had become afraid. They thought He the kau army had, Syria ku hanga he e Samaria o totoki mai kau tau ki nau mana tau ia ki nau tō. they even thought that maybe the Israelites had paid other armies to come. E whakatonga ngā ia ni koe Syria ku hange ko tu marohi mai. When you notice the enemy looks Ta like koe it's pe, koe pe. but really it's a weakling Koe whakae ni whia in pe. disguise. It's just there to try and Koe scare ta you. mea ni koe marohi hua But when you whasi. speak in the power of the Koe word kisi of whakatonga God, ngā ia. Koe whai whanau mo pe ia kau tau a Syria. you'll notice here, these Syrians, they just Kaki heard tau a o tomo noise. whikumi ke sio pe mōne koe hawe kau tau. They didn't even try to go and check it out to see if it was real. They just heard Ka nau hini whia. and they were scared. E si kainga o whina o tua. Beloved people of God, O wa te tafu whakatokanga i nea o ta whanongo ki ai. don't worry too much about what you hear. Tokanga ni te koe hawa e lawa e But whakawha. focus and worry about what God's Tokanga ni te promising. koe hawa e paro mese o tua ma ki taua. Read the promises, what God's O e word te is wā telling ki you. taua i kuna ki
Because that is what will carry us through to victory. Ala te toko whāko ni o nau fight te rihai. So these 4 they enter the camp of the Syrians Nau and kai pāhia. they ate their food. Me futau e taha keke nau maha ki me nia toko ni. It was almost 1 year they had not Nau eaten fight te the rihe koroa e kau Syria. So here they had their way with the Now, children yeah. of the Syrians. And they said to one Nau o another, fufu e mea ko ni e koroa ni usai a pito. this treasure, did they say, let's hide it? Nau ala ki Very nau o good. fufu e ni. And said, come on then, let's take some and hide it. Nau to whipea. But then E they ka say, tama. O kuhala tau mea whai. brothers, what we're doing is wrong. I taimi koku te ki tau tui whawhika kau ki mua ki te rea. When you take the time to sit down and you Taimi evaluate ku before te you ki tau tui speak, whawhika kau ki mua ki te whakahoko ka mea. when you take a moment to think before you do Mai something, mau te o tuai māma ki te God always enlightens He us. o tua koe nuku hoko a mea koe ni. And we say, God, this has Para happened. pale mai ni kou whowai. This problem I'm facing, O mea ni kou whetau laki mo this ia. is what I'm dealing with. Au whakamanatu mai o whorowhora. But your word reminds Te me, kai te ki whakata te whouha mea. you will not allow me to go through Laki ni something he tui o kou mai. that is greater than my faith. Ta whokia te toko wha. The 4 turn back Na o tala e ngone nei koe ni. and they go and share this Tala no word. whorowhora i hako hea sele mai ala he tolu hua. In Jeremiah 23, Ka toi whakamanatu tu pēta o kawe ngā hea honi. I remind us the themes Whotu mau koe he tawhi anga tā puaki a. that you will be steadfast in the Toi flock whakarea e of taha. God's grace. Whotu mau hu mau i he ngai palo me sia In na other koha. words, be steadfast in the promises Yo of iru mea e God, because He is yes and no. He pitu ai mai pe fuoloa te vare. Whether it's on time, fast, slow, Ka ko pau ki whakahoko ia. His word is always Tā puaki a o ho family. guaranteed. It is a blessing for your family. Tala e sele mai a ki he tui. Se te kia. Tells the king of the Tui o south, siuta poto ene kumawai ua e whonua i sileri ki o lunga siuta ki lao. while Israel and Judah are separate at the time, one above and one below. Ki kiti a sele mai o tala ane. Isi e siuta. So Jeremiah says, Judah, Ko hi ngā mea ko mou tafoki me he o tua. because you have turned away from I God, whakaata Papilone ke nau ate whakapōpula ki mou tō. He's going to allow the Babylonians come and take you away as prisoners. Hawa kau pae, kau tawa Papilone o ātakai a siuta. So the Babylonians come and they surround, Te teo meni ke nau hu mai ki loto ke i kuna i a siuta. preparing to enter into their city to overcome them. I ta lahi koni ai tui ko se te kia. The king of Judah at the time was very Ame upset. ia sere mai a tuku pe i hono palasi he priso ne maulago taha. So he takes Jeremiah and he imprisons him. in Ko the priso ne lowest ko ia prison. ko priso ne tuku mai ke he pepe ke nau tolu ko whai hia la lahi taha. In the prison, the lowest quarters with the worst criminal. La nei kai ke tuku ai ai tala he sere mai ai mo oni. So Jeremiah, you know what he does? Whakatamanga ne mo oni ko ni. If you notice Kai te uta whakatua e tau mo ui he tawhianga ta pua kai o tua. that when you let your life be in line Ko with pau e tawhitau laki tau God's mo e word, lau. you're bound to Ko pau e tawhitau laki tau mo e whakatanga. you're bound to meet with mockers, Ko e pau ia ka kua pau. and it's guaranteed. Ka ke tahangea ko sere mai a. But that we may be like Jeremiah, in Whutu chapter mau pia ne 22, mo ui. where he sets his life Palo mesi. fast in the Ko e promise, wholofola e o tua. in the word of God. E hau e ki, palo fita lo i e taha. Another little fake prophet comes, No i mai ko hanania hau i o talange o te moho ha mo tolu e siuta. and he comes and he tries to tell Judah, don't worry, E ko tau pia e ua ku tau walu ai pa te tau foki ma te tau tolu ki tau whonua. because God's word is only 2 years you're going to take. Tui e kakai i e ki e hai palo fita lo i. So the people start to believe him O now. whai mafua ke tau rea ke tau tolo e mea o ko. Whai mafua ke whanongo ki ai kakai. And it's very easy to speak what people want to hear. Whamole mōre pesiasi kau māki mō tolu mea mai. Pardon to all of you who are present and Wau mahanga don't he know. lea ngari whiwheka ko maulea pe mōni. But if the word is too harsh, it is Ka just whau the ki word of ha aku God. ku ngari whiwheka ke te ki mō If tolu. it seems too hard for you to accept, Wai ho whatongia ke o tua. I have a responsibility to God, to be loyal to his word. Tui e tui e ki ai. The king believed Hannibal. Tui mo siuta e ki ai. Judah believed that Kia prophet. nei kei. A o te ke taimi o ku o mo e sere mai a. It came to a time when Jeremiah felt Hai hai e utonu ki ki longo a ko hinga kai hao ni mo ui. that maybe he should just
hold back and say Ia it. rea iloa e sele mai a pene talamai. But there's a very well-known O word. vela e folofola e o tua e ku ngai hui. The word I is kai te ulawa ia mapu very ke toke. I can't hold Ko it. pau te ke ulea ke I have to ui. speak it. Whakatonga te taimu katua he ngai palo me se o You know, when tua. you stand on the promises of God, Taimu katua i e folofola e o tua. when you stand on the word Te of God, talea ke te taua e moni. you're going to speak only the Te truth. talea ke te moni i e ofa. You will speak the truth in love. Hau e foha e tapa ua e tamai e sele mai a. So, some relatives of Jeremiah came E lau me e mai toru ua. in verse 32, in chapter O no mai ke 32. piri iso ne. They come to Ahi mai ka sele mai a. and they come to visit him. O tau whaka kau atu mahalo ko ne ahio. Ame ki me tokoni ke ne ma. You would assume that when they come to visit him, Ko ne they come ala to mai bring him ke food. whakaroto lahi ke sele mai. Or maybe they've come to encourage him. Ale whakatoka ngai ko e hao ko ni. Hono toko uanga ko ni ko hao ke o angi ke ne whakatau a ko ma kere kere. But you notice that here, when they come to him, they come to buy. Hona tu i food. kulo tonga hofi he kau Babylone e ia siuta. And remember that the Babylonians are ready to Ko konga kere kere ko ni take na over. hao e kitama hono toko ua ko ni ke whakatau ko i ki a sele mai a. And this person, this relative of Jeremiah has come to buy Ko land. o si mau ia e Babylone. And remember this field, all these fields, they already Ko belong to ki the konga konga kere Babylonians. kere ko ia ko o si whanonga mai e kau tau ia Babylone. The Babylonians are already encamped around E them. ti siange ki whakakau kau a toko ua ko ni. But notice the thought that is brought with this E relative. tau talange. Sele mai a ko konga kere kere le rei ni ke whakatau. But this relative says, Jeremiah, this property. I whakatonga i nene whai sele mai a. And notice what Jeremiah Tange says. se mai o tua ko hao whinangaro. God, what is your? Talange o tua sele mai a whakatau ia e koe. And the Lord says to him, you buy it. I hea ta whakakau kau hangi a kungari ke he. You might think to yourself, this is an odd time. Nai o si wholofola a tua ki a sele mai a i he mahi wahi wā talange ki a e whakau koe In ni. verse 29, God had already spoken to Ko pau Jeremiah ki ave siuta ki Babyloni he tau e whitu noa ki whakakau kau ki. that for 70 years, the Judeans are Ko hana i te going to whakatau wa hakonga kere kere hiri ko ia e ave he tau e whitu noa ki Babyloni. So why would you buy land when you're going to be taken as Ko hana te captives? whakatau e konga kere kere ko ni ho si mau ia he kau Babyloni. Why would you bother buying fields that already belong to the Babylonians? Whakahange o tua sele mai a. But the Lord says to Jeremiah, Whakatau me e koe. buy this land. E koe whakailonga i ni. It is proof Whakahoko e ko Babyloni. of my promise O si tau whitu noa te ki toi whoki mai koe ki konga kere kere koe. that all these years, after 70 years, you're going to come back to me. Whakailonga ia koe o tua matonua. That is my proof to you. I Sign ho whakatau a konga kere kere koe ni. that when you buy this land, Whakamahino ai ki siuta. you're going to make it known Whakamahino ai ki Israeli to kotoa. all of Israel E toi whoki mai te hoku kakai. that my people will be Koe returned. mooni ai hanga he kau Babylone o tutu e ngahi ato na mo whilaura wai ki a peali. And yes, all those Babylonians are going to burn down all the little E altars. whakaaua ngai konga kere kere. Mo e akau koto pēna mo whilaura wai ka mo ngahi o tua kehe. They're going to destroy every tree, every bark that you use to Ka sacrifice to koe your alo God. o whāmo e ku pango mesi. Of my love, my promise, O pau peki toi whakafoki mai. I will bring my O people pau peki back. whakahoko ia. And it will happen. E lau mai kakahi. And people will talk. Tala mai o kongo whoha. My two sons said, Fulahe pānga ki alo whakamore he lotu. too much money you spend. Fulahe on church. pānga me whakamore tokoni holo. Too much money being spent O on pake time. na ilo and i e money. naua. But they don't know O palo me sia o tua. that the promises of God, Me koe tau e whitu roa. those 70 years, Me koe hahono or fuoloa. however long He Pau wants, te tau tū me tau mau He iha. must keep our lives. O te te steadfast. tokanga koe ki e lau e kakai. Don't worry about the word. Tō me koe whare o sihopa. You just lay it down Anga tonu me and koe i hono ao. you stay faithful. E ko sihopa e te te tapo ki koe. It is Jehovah who O te ke will. fuha ki e lau e kakai. Don't be too concerned Papai o about kulo what toho people koe ku whanau tonu. say. And it hurt my heart Peke na because siu of ki my te mo children. whenga ki ai. For they do not see O kai ko me. whenga a kuia māku. It is not just for Ka ko myself, whenga maha no kaharu. but it is for their Ko future, whakapupuna haa. and for my Ka koe grandchildren. ni koe palo me si ni ai o tua. But this is the promise of Ka God. pau te ke whotu mau me ko hopo And ui. if you just steadfast, Hala na mua ki ai o tua. my powerful blessing, Ko pau me te whakahopo i e ia. He will. And Mahalo I me te tau will. fōi e taimeni.
Sometimes we grow tired Tau fuaki because we give and we give. Tau sio na tolu ke ke mau mea. We see that nothing is coming Ki back. wharongo ki lawa e hatua ka sile mai a. Hear the words of God. Sile mai a tau ia fitu noa. Jeremiah is going to be Tau mo serving. fua pe ko e You ia. just keep on serving E ko faithfully. palo mesi ko pau ke My whakako ko ia. promise will come to pass. Se ki ta tuma o ke tau e What whoroforo. about us? Let's stand firm in His word. Ko tali pe ko e ngai palo mesi. The answer to it all is His I promise. ka ingata pe he tali ke ta ofo nonga. E taimi ki i tani ki. But only we journey on to eternity. Te pu The ta promises ma. we love. And our lives Si kai ka o whina. Ka pau te ke tuma o pe whorofora e o tua. brothers and sisters, if we all Lave stand ke a paula. fast in His word. Ya rakuri tova e o tani ma. It says in 1 Corinthians 15, Ia e aho ia. there will come a day O pau ke ta atu ai. Au waka ai au tai au. that we must take off that Tala mai e paula i e and ke put on te lava. the incorruptible. E kai au pina ke te lava. He says we cannot, E kakano mo e toto. that the flesh and blood U ke pure ana e o tua. will enter into the kingdom of Lave te God. ke a paula i o rakuri tova e ua ki e 1 stava. Corinthians 1:18. Ko e omolele ko e The kosperi. good news of Ko the gospel. mea whakamaha ia ke nau tolu o mala ia. It is a shame Te ki tau tolu, to tau those mako who e are mo ui. in sin, but it is a blessing Ko to e those malo who hi ia have mo e mo ui. it is a power for Pau us te ta puke mau e mo ui ko to ia. hold fast to that love. Fotu e ta mo ui. Ha tonu ki ta whianga tāpua ke o tua. Allow our lives to be set fast. Ko kalaisi te koe tali ki mo ui. For Christ is the only Ko answer. māma ni e unau whahia nau tō ki kolosi. The world, they hate the cross, Ka ki nau whakatoka ia. but they don't realize Ko mea unau whahia ki ai. that what they hate Ko nau mo ui anga ai. is for their benefit. Mahalo pe tai lahi o kuta. O e ki tau mahalo pe upe ki te aha lere ia. Maybe we feel tired and we feel like there's no more O that we ki whakalo can tō give. lahi te ki tau tō tō he aho. But I want to encourage us all O today. ana whiu. Don't grow Te lawe tired. te kai apostolo ko Paula. Paul says, Lesi whakaosi oe. Rakui tō mai tani 1 ma. Corinthians 15, last Koi ai. portion, Whakaawangi. it says, as we, Ha mo ngau e mai e ki. how much more, Ui ma Paula ke toi. Tupule kina e tau ngau e whamatu aku e lau e ki. that Mai we Paula. continue to E mature, tau ino pau. that when we are steadfast I and kai ki very more sure noa. O i kai au pito ke more noa. that nothing goes O to ngau e waste. koku hanga rei mo hanga tonu holo tōki o tua. When everything you do is with the right Kai heart ni of ko God, tonu e ta tau mua i au e o tua. all your intentions are pure Kai ni before uwhika God, tonu ai o talo tō. Ki whola e o tua. is according to the word of God. Pau pe ki hona ni rei. The result is always Pole beautiful. mai tau tonu he aho ni. An encouragement for us all today. Te ongo toko si e kakai o nau tui ki o tua. Even though there's only a few that believe in God, Pau pe ki whakahopa ni mai pau kasi ka. God's promises will still come to Tua. pass. For He is a faithful God. Whawhitai o tua. O tua mahi mau whawhitai mo pa malo te awhina. E kuki whakahaa e kone e kamataanga e ngahi ngataanga. E mehe ngahi mea, kuonga i mua e ngahi mea o te ia i te hoko ia. Me ko uhinga e mau puki mau ai ki e awhiona e o tua. E leo ma ngahi mea ku hoko i mamani. Leo ma ngahi whakatuutu e ngahi pureanga o mamani. Ka ko palani a uia ko pau ke whakahoko. Ia whawhitai o tua hange koe toko whaa koe ni kiri au ko mai ke mawako ni ai. Ko palo me sina uraki rea ki ai ai laisa. Ia ko pau ke whakahoko e nai whakahoko e he toko whaa koe ni. Koe mau whakaamui o tua. E mau si hange me koe toko whaa kiri a koe ni. E mau whakaata pe ho mau o toi o tua. E mau hoku ke kau mea ngāwe anga e afsona. I whakakakato ai ho palani ho palo mesi. Koe mau tukulolo i ke te kohe aho ni. Whai te riha a whina he mau mo ui. E langlangia pe hua whātai ngata pe tai ngata. Tau whakamalo, ko hi koe wholofola o e ahi koe. We thank God for His Te hanga word pole i mo whakaloto lahi ki tau tō. that encourages Ko us. whea lea o tau whōwai ki he aho ni. Whatever Ko we whea are, halanga, hala o te whodongai ki he aho ni. whatever path you've chosen to Whakatonga walk, ngā i ane. take note. O kui
ia e hala fo tu e Jehova. Ma ki tau tolu ki he ahoni. That God Ia is ko nei o faithful. pinga ia e mole pe te ale rei te mea kotoa. And that doesn't mean it's going to be easy. Ko e afi ane koe e tau ulu ki he otua. Because the closer we grow to God, Ko e lahi ane ia ai ngahi mea koe u tau whihangai mo ia. the more things will happen. Tau te whito mea te kakai ofi taha ia ki tau tolu. And that's especially true with the Angai people ko who are tau tolu closest to singa us. tamai mo whae. Ko tau whanau pe tau tolu. Angai ko nau whakawhite pa ki tau tolu. As a lot of parents know, as mothers and fathers, Pero ho tau tau ngā children whono ngā pe o ki tau tolu. can be worse than Ka enemies, kutai just ke like our tolu friends. ke mai vai ai ho tau roto. But that is not a O kutai reason tolu to ke tau horo hui ai. O kutai tolu ke li e tau peri ke tau whongi. to throw in the towel O or to ki tau turn tolu ke away. to e whakapapau ki ane ki tau There tolu. should be a reason to Hallelujah. push Ane ko toko whakiri ia. Just like the Wa fu full tau malohi ai kau tau siri ai. the mighty army of the Nā te tōna Syrians. peke mea ngā wea ke he o tuai e kau tau koe a Israeli. God should have used the Israelite army. Kau tau a kai ke he o tua. But we see God, Ai whau ngā koe ngā mea ai o tua. the way He Ai mea koe kute ke whakakau kau e tangata ia e malanga. that is beyond O man's ku tō o thinking. e Sihova o ne ngā mea. Ke whakahaha hono mawhi. And He used Ke it to show whakahaha His hono power, mawhai. to show Ke His power, whakahaha e malanga mea. to show how He O inga ke ua e tupu. so E that tau we whakakau kau i he mea koe o ku tupu ai. do not rely Ai on what tupu we i he kotua koe. O ku tau tui ki ai. Hallelujah. Ora ki tau mea haki ki o lunga he kompongi. O ko tui au. Ma whanonga ati ki Brisbane he wike koe ni ki mea ki putu nai whai. This week we have gone to Brisbane for a funeral. Kai ke ilo hoku Stefani te aku o ko ngoi whanga ta ia lahi au pito. My husband had no idea that I was feeling unwell. Sio mai peki tu a ka koloto ia kai ke momo i au ka fwoi fia marieta. You look on the outside, you wouldn't know Ako how tui much nei te pain tepe he I o was tuai going through. whakawhola o wike kōsi. But I believe that the word of God was prepared last Ana week, alu pe mo whakalaulau loto pe. and I went Dai me momo i mai mai meditating pe on momo i it. whanga ta ia. And every time I felt weakness and O hurt, pehere e o tua o koe sai ko au. God, you O are koe o the tua e great I am. whakango ui. You're the God O of koe healing. o kumalohi. You are my Ia strength. whanau mai pe o a mai te ahoni o ko whaketami ke o tua. Is that all O we whaita tonu pe anga tonu pe a sihoa e God te is whakawhola. faithful. E pote pokini siasi. O whea koe he pokini. Where are you Ia today? nā mo ki tau tonu o kunau ma mata mai i he ata. Including those who are O viewing us tui o online. ku mahalo pe o ku ke whakakaukau pe pangpungini ko ngā tāngā ia ke te goa. You might be thinking, this is the end. Ka ku whakamanatu mai. Whai mua hao whakapapau pia whai hao lata. Make a Koe choice. mōna Make nini a kona tu ki decision. whakapapau ai e kau kilia toko whaanga nau lata. Nai lata ai a siova pia mana a siova. When they made that move, God walked with them Whakapapau ia and ne before kua hau mau i he pangpungini. them. So think about your Koe life. ha ho laka tike whai. What steps can you take Whoki pe ki hala koe tofa e o tu ake te tau tolu. to get back in Te line tau au with sia e tāua ki ta koe whakamonu ia. to receive Koe te ki tokanga koe ki he mea oi a taka i moe tawa Worry aki. about your surrounding. Koe ki whei ma pe ia ai whiri. That's just the enemy Kai trying kai to lama attack hame you. ai ki te tau whiri tau tō. Nothing can really Apa stop ko koe ia pongpongini ka ke whia mau halotu he pongpongini. you. You need prayer. Ko tui koe ori tā koe whiri tūto tonu koe whakatau laki ki he o tua. It's the right place for you. Hallelujah. Koe o tua ia kune awhia i ho tau roto. It's the God who knows your heart. Koe o tua ia kune hilo ki tau tonu me loto ki tua. It's the God who knows us E tai inside meni out. te tau whakahaha ngari lele ia tu pea tua. Too many times we may give an Ka impression ku kehe a loto. the parents have been Ka kua good. whio a Sihova ki loto. See inside, God Ko sees tuia. your heart. Koe tā pua ki, he tai me tau hawai. O liringi, o ri hoa he au koe o tua.